Ache ami khan Shamator de salon de aigina ase tu yede bishi phalwa chuli kade itu tu talaga picture bishi phalge banai gina ase highway under de ami khan jai sabo bush আমি খালি চুলি কাটে লাগা এটা সালন লাগা লোকেশন দলি তো লোভার জাংশন দেবা আমি খান ওয়াইবিবে কম্পাউন্ড চা লাগা রাস্তা এটা মাজুতে থাকিব এটা মানে চুলি কাটলে মনে হইছে বলি তো Shamator lower junction or high school junction দেবা ওয়াইবিবে কম্পাউন্ড লাগা রাস্তাতে যাইছে বলি তো এটা মাজুতে পাই যাব Aiman Shamator de salon de ektai ase holebi konisna ito malik to kitai bi alchina lage o tai din tai miss nai and then morning dera igina tai some 5 tak to tai ni khulgina thage kam gule kane nizor laga profession de ki ase tai du kitai bi miss na pore ito kane ekta hi thakile bi mohan chule katule kani tu mohala timing de katule pare thage and then tai katala style bishi phalgi kate si bagi kat dia selesai diri. Jadi tadi bisi bagi kat itu kan ni, osode thaka manokan, postide thaka kan, postin neighboring villages kan, postide by chance pernah culi kat boleh mana thaki ledu, Shamator ahadam deh. Chuli de yete otai din khole de bugina iti bi jani dia ase aro sabulin sampani gadio bare de ide aro ide ekta handsome chokra kati ase sabule di mon da phalne wala holi bi juli kata kani na ido thakor bai tam phal kata kani handsome dikhela ase de ido mon isna handsome ni gadio bole allow kar de idula salam de ge juli de ekdam phagi kate khotom na wa gere emergency khotom hoile do khotom hoile khotom ami kan Nagaland kita second jawa unemployed youth kan bishi thage and then buri gina twa manu bishi ase nabura manu bishi ase unemployed kan bishi ase olibi konisna ami han karni do government job ase boli itu hi job bhapna pore ami khala source of income do business tamor thakile itu hi source of income ase bhapna pore olibi mani de bhai laga dokan dai gina side de tai laga earnings olibi ami han kita second jawa bishi phal earning pore ase ami kan exactly itu ase itu na ko olibi kono ba ami kan government job kono ba laga hesab te do tai laga kam itu bi bishi phal ge salary do kheta bole pare tai prabi itu garni আমি হান খালি গভর্নমেন্ট জব দিকে তো জব নহয় বলি নিজৰ লা ট্যালেন্ট কি আছে ইটো খান ইউজ কৰিছে বুলি তো মহান ফ্যামিলি আৰু মহান পেট পালুলে পাৰে লাগা কামটো গুৰুলে পাৰে কিমান জন আনএমপ্লয়েড ইউথ খান থাকি আছে আমি খান এক্সাম্পল ইয়াতে ভাবি ল'ব পাৰে আৰু আমি খান লাগা আকিয়ে যাইম দে আমি খান লাগ কাম খালি গভর্নমেন্ট জবই নহয় বলিবি আপলা লাইফতে কি ট্যালেন্ট থাকি আছে ইটো ইউজ কৰি কিনা কাম কৰিছে বুলি তো আপনি লাগা লাইফ আর্নিং দো বেশি ভালকে হৈ যাও দে Yode actually khali aman hair cut hi noy holibi straightening gule kono bhapna thakile do straightening bi ho jay etu karone kono mano actually straightening gule mon ase gule do apni kan yedi bi aigena yedi bi gule paribo
Aru mohan ide ekta brother laga good thing about him do bishi consistent ase tala kam de tala laga duty de bishi consistent ase aru konisna iman bishi mane do kam do ekbar shuru hobo ek tu moina gula alchi gune ni chari de olibi tai iniga na hoy tala laga duty do tai bishi faithfully kam gre bishi hard worker ase tai do kam do bishi bhalke kuri kina iniga na chare aji tok bishi tai bishi diri ho ase itu after finishing ase bishi bhalke finishing touch do jise